basuka kwaba umkhuba wabo ukuthi bayohlangana bazalwane eJerusalem. Behlala khona belila befuna uNkulunkulu bazalwane. Bese ebuhlungwini bakhohlwa ukuthi bayazingelwa njengoba basele nje bona abafunwa yizwe. Haleluya. Abafuna namasosha, abafuna umphakathi, abafuna ubukhosi, abafuna ilutho, abafuna nabapriest abakhulu, abafuna abazalwane. Kodwa babuthana ndawonye baqinisana ngamazwi. Haleluya. Abapostoli abazange bakhathale ukubanikeza amazwi enduduzo ukuthi qinani sekuseduze la siyakhona, qinani phikelelani bazalwane. Inkosi uJesu isithembisile isithembiso esikhulu ukuthi izokwehlisa umoya engcwele azosimbatha asiphe amandla ukuthi baqonde etradini zabo siyomemeza ligama abangalifuni, igama lika Jesu. Amen bazalwane. Kodwa baqale balinda baze bamngeliswa amandla bazalwane. Lithi izwi lenkosi kwathi usuku olukhulu usuku lePentecost la kugcwele khona indlu yonke kunabantu abahlukahlukile abasuka endaweni ngendawo begcwele kulomgubo wePentecost bazalwane. Kwase kuzwakala umdumo ezulwini bazalwane. Kwase kubonakala izilimi ngathi ezomlilo. Haleluya. Zehla zahlala nabo nalabo nalabo nalaba laqala ulimi lwashintsha. Bakhuluma olunye ulimi, umuntu nomuntu wayikhuluma olunye ulimi lakwelinye izwe angalwazi. Haleluya. Alukhulume ngoba umoya engcwele wazi zonke izilimi bazalwane. Alukho ulimi angalwazi. Haleluya. Kahle kahle basibuyela emuva emhlabeni vele uNkulunkulu wayemise ulimi olulodwa. Amen. Mayidala uAdam nje wamisa ulimi oluyi-1. Haleluya. Bazalana abantu kukhona ulimi oluyi-1. Noma umhlaba okokuqala sephuphuthisiwe ngamanzi amcolo waphela kodwa kusukela kuNoah waqhutsheka nolimi oluyi-1. Amen bazalwane. Waqhutsheka nolimi oluyi-1 kwaze kwafika isikhathi la khona omunye abazukulu bakaNoah egcwele ukuhlubuka uNimrod owayephethe ngaleso sikhathi leso ke bahlangana nabo ukuthi ake sakheni umbhoshongo waseBhabheli obheke phezulu isiqhoko sawo sezulwini ukuze sizakhele udumo. Uyabona umuntu bazalwane mangabe sehlubuka uyalufuna udumo. Amen bazalwane. Umuntu mangabe esehlubuka uNkulunkulu futhi umbona ngempakamo bazalwane. Amen. Umbona ngepride ukuthi umuntu lona sehlubuka uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Wakwazi ukubona umuntu ohlubuke uNkulunkulu ubona ngepride. Haleluya. Ipride ke ayiqhamuki la kubantu bazalwane ivela kuSathane. uSathane yena oqala umuntu nomungelosi eyaba nepride. Haleluya. Ngenxa yegift ayinikwe yona eLucifer. Ephiwe yonke imkelenezo mayidumisa kwenzeka izinto. Ephiwe kuba ingelosi ekwazi ukuguquka abe isimsini athanda kuba yisona. Bayithanda umuntu omnyama umuntu omnyama uthanda umuntu omhlophe umuntu omhlophe. Bayithanda kuba noma yini athanda kuba yona abe yona. Haleluya. Wayeseba nempakamo ke wafuna ukuzilinganisa noNkulunkulu. Kwasakudlalwa kanjalo. Amen. So manje uNimrod wangena umoya. Haleluya. Wangena umoya kaSathane. Umoya omubi. Umoya wempakamo. Wafaka imfundiso embi, imfundiso okukhonzwa kwezithombe. Kubantwana bakaNkulunkulu nobeka umthetho ungasikhozi isithombe kufanele kubulawe. Angafuni ukukhonza uJehova. OAbraham bazala leso sikhathi leso esizima kanjalo. Amen. So uNimrod into ayifundisa wafundisa ukuthi hey akwakhiwe umbhoshongo bazalwane obheka phezulu osiqoka. Yabona wayelwa noNkulunkulu kahle kahle. Ngaba lo mbhoshongo wayefuna uye straight ezulwini. Wakhiwa umbhoshongo kwakha abantu bonke abantu bebambisene lithi izwe lenkosi babenhliziyo. Amen. Babenhliziyo. Amen bazalwane. Into ke abantu mabayenza benhliziyo bazalwane ijolo uphumelele. Masikahlangana la manje sithi asakheni indlu yokukhonzela enkulu ungaphela unyaka sihlangene bazalwane. Sibe enhliziyoni. Amen bazalwane. Masikahlangana la sathengele ikeyboard sihlangana sibe enhliziyoni njengalabantu abantu. Ikeyboard siyayithola njengaphela inyanga ezimbalwa. Isystem siyayithola ngaphela inyanga engaka. Ukuthi bale qhamukapi uNkulunkulu uyahlonipha isivumelwano sabantu abahlangene abanhliziyoni. Amen. Wayibuka uNkulunkulu le ndaba ukuthi hey abantu babanhliziyoni bayingozi. Amen. Wayese uNkulunkulu ethi asehleni ekhuluma nabasezulwini. Wathi asehleni siyosanganisa izilimi.
sobasanganisa. Haleluya. Mayifika uNkulunkulu kahle kahle ngoba sikhuluma yabona ukusangana lokho baza sekwenza nje manje. So ubani ubani ukhuluma nobani okwakhe nokwa sihleli kanje endlini noma ukhuluma ulimi nokhuluma wabokusangana kwenza ngaleso sikhathi leso. Wabiza ukuthi bayasangana. Waqala kanjalo igama ukuthi ukusangana. Haleluya bazalwane. Ukhuluma izinto engasazwana lengizwana. Mangifutha ecicane ngizobaphanana iblogs ngiyakhuluma la ngisakuza ukhuluma ilanguage. Now awungizwa ngithini manje kanti unginike iblogs awusawazi ukuthini omunye ophaka udaka la letho ngicela udaka yabo ukhulumeke into engayazi nami akangizwa ngithini yabo nje wabasanganisa kanjalo uNkulunkulu ukuze bayeke lo mbhosho uhlakaniphile uNkulunkulu amen bazalwane uhlakaniphile uNkulunkulu no wayekade induna kuleyo ndawo wayeda ikhoja ngabani ngana ijimani ngana nababhala wayethi bathi yakhuluma basamuzwa baze uthini kanti asazwakala ndamsiyathi yazama lokuthetha phela ufuna babuzwa umsihayibo abamuzwe ke bayibasha bese njalo basho ufambene amen bazalwane so kwasekuhlakazewa kanjalo ke izilimi zasanganiswa kanjalo bazalwane uma ngabe useyolanda ngimuza ukuthi uthini wahamba noyolanda omzwayo kanjalo nathi sicala bayizwana ntombele ukuthi uthini ahambe naye asahlangana sizwana masiya kuwena wena usizo la asizwana mayifani nihambe nodwa emzwanayo kanjalo baba ngamaqembu qembu abantu bahlakazeke emva kwalokho ke sabamba ngolimi lwakhe nolimi lwakhe abheka le nahamba nabo olimi oluzwakalana ohamba uhlaza kanjalo izilimi amen manje yabona ukuthi umoya engcwele uthi mdala kanjani uzazi zonke izilimi amen basikhathi zonke lokulima nganazi amen zonke bazalane zonke ingakho bazasho umuntu awumuzwa ilanguage ayikhulumayo uma ngabe ekhuluma ngoNkulunkulu khona into oyizwa iconnection oyizwa phakathi kwakho uma ekhuluma ngoJesu Kristu ngevangeli lesinsindiso noma kuthiwa ukhuluma iAfrikaans noma yizi Afrikaans uyezwa umuntu ukhuluma ngoThixo wami engimaziyo lo khona into evele confirm phakathi kwakho noma ukhuluma isiPutukezi noma kuthiwa uyahlabela uyaworship uNkulunkulu wena onomoya kaNkulunkulu ongcwele uvele uzwe confirmation udumisa ubaba wami lo muntu amen bazalwane uyizwa phakathi kwakho into uthi wasekhaya lo noma singazwani thina ngamananguage wakithi kodwa yena amen uyamuzwa bazalwane bayiphila impilo engcwele ke angiphathi bayiphila impilo engcwele ngisho ngamala phambi kwakho uyalizwa iphunga lobungcwele nje ngisho ungamuzwa uthi kodwa uzwe ubungcwele phakathi kwakho uzwe phakathi kwakho khona lento le amen bazalwane so ke ileyo nto ke bazalwane eyenzakalayo ngelanga le Pentecost bazalwane umoya engcwele wehla wathulula bazalwane ezobagcwalisa ngamandla bazalwane baqala bakhuluma izilimi ukuze nabanye ababekhona bezwe kahle ukucacile ukuthi kuthiwani manje haleluya kuthiwani ubani wayezwa ngolimi lwakho ukuthi baqonda ukuthi ngoba babedumisa uNkulunkulu bemnika udumo uNkulunkulu amen bazalwane so wafanele ubani songabikho ongazwanga kwasi kuba khona ka amadoda abantu phaqa angazange ezwe ngisho i-taste kamoya engcwele amen abona abantu abayidakelwe iwayini elimnandi abahleka athi hayi laba bayidakelwe iwayini elimnandi labadakiwe ukunaka umuntu mayikhuluma ngelimi usisikhathi mangabe ungumuntu phaqa kuba ngathi uyahlanya ekhaya kubathi akaphile ekhaya amen bazalwane ikhuluma mina ngelimi hayi lezokuzenzisa ilimi kamoya amen bazalwane umuntu ayiphiwa moya engcwele uma seyikhuluma ezinye izilimi zamoya engcwele bazalwana ngazi nawe ungazohleka ngempela ngikhuluma ngelimi kamoya engcwele yeka izilimi lezi simanje manje ezifundwa phansi yeka lezo ngikhuluma lezi kamoya engcwele uma umuntu ngathi ingane umuntu ekhuluma ilanguage ngathi engane haleluya enziwa umoya engcwele ubona ukuthi akuseyena lo muntu efile noqobo lwakhe sekuvele kwehla umoya engcwele sekuyena umoya engcwele okhuluma phakathi ngomuntu amen wena osekhulumayo umoya engcwele sengenela lawo linyini wangena umoya engcwele wabamba ingqondo yalo muntu lo muntu uthi utata ukuthi bona utata umkhedlana nje tata ohloniphekile kodwa umoya engcwele mayisefikile sembamba bamba utata umkhedlana utata mbotata loqina nje tata umbona ekhaliswe ingane encane esebanjwe isandla sikamoya ongcwele
isandla sikamoya engcwele mase simbamba umuntu bazalwane asikhethi umuntu onjani umuntu owaziwa kanjani umuntu ohlonishwa kanjalo ndawo simbamba isandla sikamoya engcwele simdlakaze kanti umuthi kanje umbone ebheka le umbone ebheka le umbone ngathi uyayenda ngathi udawe ngempela bazalwane umbone ewaphansi ekhale rola angisho umuntu lo usowuthi amadimoni kuba umuntu abanje omoya engcwele eroliswa umoya engcwele abheke ngalana ateqoke kahle phuma endlini yakhe formal enqonya yonke indawo abuquze edustini akhale akhohle khona abantwana bakhe la nonkosikazi unkosikazi akhe noba nani aphuma amafinyila akacabangi ukuthatha ithawule asule amafinyila ngoba ingqondo isithunjiwe bazalwane ithunjwe umoya ongcwele sikhuluma ngomoya engcwele bazalwane weqiniso hayi lo moya engcwele manje ukhuluma ngelimi lokho elungisa kancane ubheka umuntu ajuluke ngethawula elungisa akhuluma noma abazalwane ekhuluma ngo-original kamoya ongcwele amen bazalwane okubamba bazalwane ukhalisa webazalwane uma ingcwele sekubambile ukhala ungaqhuma isililo la kuzwe wonke umuntu laba sekubambe kahle moya engcwele ukhala bazalwane ukhala webazalwane ngikhuluma ukuthi mina ukhale ungasekho uyathanda ukhala ukhala umoya engcwele bazalwane umoya engcwele bazalwane umoya engcwele uma sekubambe kahle uma esekubambe kahle ukhohlwa yonke into engathi akakudedela ngendlela usuku umnandi ngayo haleluya ngifuna ukuveza ukuthi kumnandi hayi kusuku ubhlungu bazalwane kusuke kumnandi ngendlela esimanga haleluya kuba mnandi ngendlela esimanga ngakho siyamdinga umoya ongcwele ukuze sihambe kahle le ndlela bazalwane siyadinga ukuthi sidakwe yebo sibonakala sidakiwe kodwa sidakwe iwayini lasezulwini hayi lasemhlabeni haleluya ngakho uPaul Paul uthi ningabe nisadakwa yiwayini khuluma ngelela la emhlabeni kodwa manigcwaliswe ngomoya haleluya umuntu kuze ayihambe kahle lendlela kumele agcwaliswe ngomoya ongcwele bazalwane ngoba ngaphandle kamoya engcwele lendlela ngeke uyihambe experience yakho ukuthi uyazi ayihambeki bazalwane ihambeka kabuhlungu thina siwumuntu uphaqa haleluya kubhlungu ukuba umuntu uphaqa usuke wamuzwa umoya engcwele haleluya usuke ngcono khona wakaze nje umuzwe inhlobonhlobo uma usuke wamuzwa wezwa i-taste yokuhamba naye uzwe i-taste yokubanjwa nguye uzwe i-taste yokuhlala naye ave kubuhlungu mangabe engasasho lutho esethule haleluya kuba buhlungu lendlela ukuthi bazalwane angazi uba nento engathi angazi lento examina kuba kuyashisa la esifubeni ngathi kunetshe lisenhlizweni elishisayo uhlenda abantu bakhuluma kahle nawe kodwa awuyizwa kodwa ongayizwa bazana ngoba ufuna leya nto kamoya engcwele indaba kamoya engcwele inkinga ngoba kwamthulisa wamcima phakathi kwakho uba senkingeni awukuthola ukukhuleka bazalwane noma ungahlanda abazali bathi praise the Lord umnandi ekhosweni kumnandi kunje bayide uphuze benze yonke into wena phakathi kwakho uyalila uthi inkosi yami engcwele angifuna wena bazalwane uthi uhamba uyiphonsa yonke indawo uthi osabona ngaba abantu bathi moya engcwele ngene khona nabathi ngiyathanda moya engcwele ngene khona manje abadla Holy Ghost band ministries uthi uyangena phakathi hayi khona kuyena moya engcwele ngimdinga amen bazalwane uma wazi yena bazalwane umoya engcwele weqiniso bazalwane uma sekungene yena sekungene naphakathi kwakho akakwenza udla izono amen bazalwane phela ngibona namhlanje labo holy laba abanamhlanje bathi moya engcwele phakathi kwa moya engcwele futhi moya engcwele kodwa ahambe adle isono futhi akhuleke kungabe bikho indaba usungasakhulumi ngalo moya engcwele mangabe usona isono usidla nje ukhululekile futhi ubona ukhululekile umuntu lona ukhule umuntu uhleli unethezekile futhi uzumbona ngempela omunye umoya engcwele aphinde abuye azoma laba abuye bandla bazalwane amen azobamela ahlabelele asho yonke into haleluya akasagqokile la kahle mbona umuntu uzophela hayi khona ngonakele la haleluya uyabona naye nje uyabona nokuyena hey usewuye umoya engcwele bazalwane akagijimi ayokhomba izono zabanye abantu ubunesono wena amen bazalwane umoya engcwele uqale alungise wena
ukuze wena uzothi bawubatshela abantu ngezono zabo ubatshele ngento wena usisusile. Susa ugongolo esweni lakho kuqala akuba ubone ugongolo osesweni lomfowethu. Haleluya. Ukuze ubone isono somunye umkhuze kuso qala wena uzinuka amakhwapha uzihlole ukuthi mina Nkosi ngabe mina kungiluphele yini ukuthi ngiyomtshela mina ngiright yini mina. Amen bazalwane. Indaba iqala kuwe bazalwane. Awugijime uprofetha abantu uthi umoya engcwele uthi usibanibani ukanje kanje umoya engcwele uthi usibanibani ukanje kanje mawuthi ubheka lo muntu okhulumayo Nkosi yami umoya engcwele akubonakala ukuthi khona into eseqale kuyena ufaka amacici oqala. Umoya engcwele ekhuza icici bazalwane. Amen. Umoya engcwele kuba umoya engcwele mina. Umoya engcwele uyakhuza amacici. Amen. Umoya engcwele uyakhuza bayofaka izinkobe. Umoya engcwele akhuze mawufaka udaka lwefebe ebusweni bakhe imeka. Amen bazalwane. Umoya engcwele akukhuze mawufaka upende la emlweni wakho. Haleluya. Uyakukhuza. Wenzani bazalwane? Uyasikhuza. Umoya engcwele uyakhuza mangabe uyocheba amakhathi. Haleluya. Akukhuze mangabe udweba izindlela la ekhanda ufake lokhuza ufaka amajinja ugubula izinwele. Haleluya. Ukukhuza ngayo yonke indlela uthi uphephe eBhayibheli ulifice likhona izwi elihambisana leyo nto lokuzama ukuliziba aphinde kukhombele lozwi lelo moya engcwele azama ukukhuluma la ngoba usuke efuna ukukhuza usuke kulungisa wena ukuthi hambe uyotshela abantu esekulungisile kuqala. Amen bazalwane. Umoya engcwele uyakhuza bangabe uphethe ifoni yakho ubuka izinto ezingcolileyo efonini yakho ama-photograph. Uyakhuza umoya engcwele. Ukhuza acabanga ukwenza lokho. Haleluya. Ngoba eqonda umoya engcwele ukuthi lo mzimba lona uyithempeli lakhe. Ngoba uyithempeli lakho ngisho amehlo la ubuka ngawo umoya engcwele osusebuka ngawo. Okusho awusabuki wena izinto ezingcolile ubukisa umoya engcwele izinto ezingcolile. So umoya engcwele mawuqhubeka ukubuka ngenkani uzocima phakathi kwakho ngoba akakwazi abuke izinto ezingcolile. Haleluya. Uzosaba ukuvula amehlo umoya engcwele abukisa amahlazo oyicisha wona ethempelini lakhe. Umoya engcwele udila nempilo yomuntu bazalwane akuvezele umoya engcwele ngoba sekuhlala mina lo mzimba awuveze umzimba wakho mina umoya engcwele ngiholi kabi uhamba udayisa ngethempeli lami ebafanele la ngaphandle hamba ushayela amakhwela. Umoya engcwele uqale akhe isidima kuwe dadewethu kuwe mama kuwe baba akhe kuwe qala ayakhe ayenze lento umoya engcwele ukuze mawuqhamuka kubantu uzorepresenta umbuso wasekhaya ezulwini basho nabantu umntwana kaNkulunkulu lo baze bafakaze bona abantu athi umuntu bengibeleke kubona uqhamuka labantu umntwana kaNkulunkulu ungashongo lutho. Amen bazalwane. Hayi ukuthi uqhamuke unjenge devil worshipper ufake inzipho phezukwenizipho zakho ezinde esabekayo inzipho uyabona uyasabeka nje ushaya ibhluke lakho noma lengoma iqhwa ezinde ebathayithayo esha ngemqhembi devil zamathayi la ngemuva. Haleluya. Mayiqhamuka ke lo muntu bayiseqhamuka ke kubantwana baNkulunkulu noma abantu abaficayo uthi oshumayela ethi bayifika athi ngisindisiwe abantu hawo kanti nalosindisiwe hayi thina besingasindisiwe besithi omunye wethu. Amen bazalwane. Besithi omunye wethu sindisiwe hayi ke akubonakali kodwa. Uyazi ukuthi ngisho abantu abasezweni bayazi umuntu osindisiwe fanele aphile kanjani. Amen. Noma kungazi ukuthi ngathi bakugxeka mangaba kubona usumuhle kanjena bese nawe uthi hayi Nkosi yami ngoba kusho ukuthi bangigxeka angishintshe kufane nabo. Bazi kanti bawusindisiwe fanele ube nje vele. Athi abazi bazalwane. Bayazi umuntu osindisiwe futhi akajuli. Amen. Haleluya. Bayazi ukuthi umuntu osindisiwe akabhemi ukwayo. Bayazi umuntu osindisiwe akaphuza utshwala. Bayazi umuntu osindisiwe akakhonza abaphansi. Bazalwane ayikho into abangayazi bazi yonke into abantu abangasindiswanga. Amen. Lokho ngikhuluma ngami bazalwane mina ngasindiswanga bengazi umuntu osindisiwe fanele aphile kanjani. Kunobhuti engangibuka kuyena ngithi Nkosi mhla ngasindiswa angazi yini ebekuthi ngisindiswe nami. Ithi mhla ngasindiswa ofana nalowo yabhuti lo ya. Haleluya. Wasindiswa eshumayela emgwaqeni eshumaya izingane zasekhaya. Ngelinye ilanga siyaphuza ethaveni. Masiphuza ngimbone engena ethaveni ehamba nomunye ubhuti. Bazalwane wayekade isidakwa esindiswa naye. So mayingena ethaveni siyamazi zonke ethavenini owuduma lapha ngakithi mawusindisiwe.
Abagade bakale inyanga bakale iminyaka bakale ikhathi nekhathi ngesikhathi sokuba seyewile bakutshela ukuthi uzoba suwile bakale ngevima ukusindisa Monday but Friday uzoba suwile ngoba sasizidaba indawo yedawo engisindiswe kuyona mina bazalwane kwazi ukuthi mawusindiswe Monday Friday hawo noma kanjani yawo mawungawanga Friday noma kanjani uphila inyanga hawo babuquza mababona awuyi bakale inyanga ezo3 mawubona inyanga ezo3 ziyaphela baDecember noma kanjani ngeke umuntu waphuza ngokhisimo okwakudayisha abafundisi le ndawo amen bazalwane haleluya hawu nayi inceke madoda siyangena ethaveni inceke Nkosi yami nephimbo limnandi nephimbo elikhulu iphimbo layo madoda mayingena ethaveni sihleli bazalwane siyabuya la ethaveni lana mayingena ngabona ithaveni ima ngenyanga bejabula bamhaga bejabula lo ethaveni welcome bamwelcome umuntu wangena waya lapha ukudayisa khona utshwala wangabuthenga yena lo ahamba nafu athenga utshwala ngebhadi aphume aye ngaphandle ayochama ngimlandela nami ngifike emeceni kwakhe ngichabe nami ngithi mina hawu umakhelwane wami ke ngimbingele ethi hawu Mavara ngiyajabula ukuthi la ngikubone kule ndawo manje ngithi bazala ukuthi ngiyajabula kodwa inhliziyo yami ngiyayisa iyakhala ukuthi awula phela ithemba ngiyabethemba ngosindiswa ngenxa nangu lo manje ngoba manje makwenza yena kanje ngosindiswa kodwa nami makunje bakuhluleka lo bazalwane laphela ithemba bazalwane kodwa ngathi mina hayi siyajabula siyakubona kule ndawo lena hayi Nkosi yami siyajabula kakhulu wabona naye ukuthi hey ngibona naye lo angazi ukuthi ngitshela futhi lo muntu lonibuyela kwena wasasuka athi hayi mfowethu kahle kahle into engilethela ethaveni hayi ngoba kanje usuke ngafika umngane wami omdala engamgcina kudala manje uthi asizeni soshaya into ka1 manje ngicela ukumphoxa ngayizwe indaba zakhe ngenqena ukumphoxa unqena ukuphoxa umuntu ungcono ngiphoxe uJesu ukuthi ngiphoxe umuntu oyisoni amen bazalwane uyayizwa into enjalo bazalwane nginqene ukuphoxa umuntu ngaxola ukuphoxa umdali wami ngaxola ukuyobethela ngoJesu because mawubuyela esonweni bazalwane usuke ubethela uJesu kwesibili and wena usuke umbethela kabuhlungu ngoba umbethela endaweni angabethelwa kuyona kubhlungu ukuthunukwa inxeba amen bazalwane inxeba lakhe seliphola uqhama lesibili uyasiphinga indawo uyachifiza lapha ucaza igazi haleluya umuntu mayisuka enza isono bazalwane sesindisiwe ufana nomuntu ophatha isipikili nesandi hema ayoshaya lapha haleluya ayobhora inxeba lika Jesu abhora amanxeba kaJesu aphinda amthwesa umqhele wamehlo amen bazalwane haleluya so uJesu leyanto imzwisa ubhlungu kakhulu uthi igama lami liyadelelwa ngabezizwe ngenxa yini kuba nabazalwane uthi igama lami liyadelelwa ezizweni liyahlanjanazwa igama lami ngenxa yenu khuluma nabazalwane haleluya abadabukisa umoya ongcwele amen bazalwane so kwingozi bazalwane kwingozi umdabukisa umoya ongcwele haleluya ngakho ngiyacela bazalwane sifundeni amaBhayibheli ethu haleluya incwadi nje uGenesis chapter number 2 verse number 18 osethwele ngicela angifundela bazalwane amen Genesis chapter number 2 verse number 18 verse number 18 wafunde isihloko okay verse number 18 wathi uYehova uThixo akulungele ukuba umuntu abe yedwa ndiyakumenzela umncedi ongubabo amen ngiyacela uthandaza baba wethu ongcwele egameni lenkosi yethu Yesu Kristu siyabonga Nkosi Yesu lakho Thixo wethu namandla onke izwi lakho Nkosi liyasiphilisa uNkulunkulu wethu namandla onke lingamadodana esiqondisekile besesibale ezinyaweni zethu liyasikhanyisela uNkulunkulu wethu namandla onke lesezoba Nkosi izwi lakho Thixo wethu elisomele Nkosi siqinise usifundise ngalo egameni linamandla igama lenkosi yethu Yesu Kristu Jesus amen uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa amen ngiza kumenzela umsizi onjengaye amen
akukuhle ukuba ahlale yedwa baba lo phansi akukuhle ukuba ahlale yedwa Nkosi yami haleluya Amen. Bazalwane uma ukuthi lelizwi bebujwa lokulizwa khulunywa ngalo mangabe sekhona indoda esibone unkosikazi uzoxolela namhlanje sokhuluma izinto ekamoya nabazalwane azinto okhuluma izinto zenyama ngoba asibona benyama amen bazalwane Amen. uNkulunkulu bazalwane elithandile izwe kangaka esenikele ngoJesu Kristu wafundisa uJesu Kristu ngendaba zombuso wasezulwini wabona uJesu Kristu ukuthi njengoba ezobethelwa afe bese enyusela ezulwini abantu ngeke kube kuhle ukuthi basale bebodwa bangenaye umsizi haleluya Amen. wabheka wathula uJesu wabona ukuthi bayangizwa bona futhi babonile ama-miracles engwenzile phambi kwabo wabona nababafundi abawu-66 bemshiya uJesu bebuyele emuva wabona ukuthi hey mabangishiya ngisekhona azathi uPetru singasuka kuwe siyephi inkosi ngoba amazi okuphila atholakala kuwe kodwa wabona noma uPetru esho nje bazongishiya laba uma bebodwa haleluya Amen. wabona bazongishiya babone lamandla ami babona inkazimulo yami ngiguqulwa ngikhanya ngikazimula entabeni babona yonke into ngami babona uEliya ngapha noMoses kodwa still bazongishiya ngibathembi lami ngeke bazongishiya mangoba shayela igama lami kuphela bazongihlubuka haleluya Amen. wayesebona ukuthi bayamdinga umsizi ozohlala phakathi kwabo ningaphumi njalo bantwana bayamdinga umsizi ozohlala phakathi kwabo ozomela mina emhlabeni okuzondoma mina sengihamba ngibuyela ekhaya haleluya Amen. kodwa babe naye umsizi ozohlala kubona okuyothi bangabaphambuka abakhuze okuyothi bangabenza into engafanele abakhuze ababuyise niyezi kanje abafaka uswazi abaqondise Amen. haleluya Amen. wabona uNkulunkulu bamdinga umsizi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa emhlabeni angekho umoya haleluya Amen. wabona uNkulunkulu abantu bangabangenamoya ongcwele baphila impilo yesono bethi bayakholwa abantu uma bengenamoya engcwele baphila impilo ukuziguqula bazihlobise haleluya ngoba abanabo ubuhle basezulwini abayazi into uNkulunkulu ayifuna kubona abaziqondi ukuthi bangoba abantu uma bengenamoya engcwele kulula usathane abadukise haleluya Amen. wabona uNkulunkulu ukuthi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa haleluya Amen. wabona uNkulunkulu ukuthi umuntu mayedwa kanje enyama kanje ngeke kulunge ngeke bese ezulwini labantu laba haleluya ngizobashangolaka lami bonke bathi bayakholwa yimi ngoba bazohlambalaza igama lami bathi bayakholwa haleluya Amen. wabona uNkulunkulu ukuthi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa kodwa umuntu uyamdinga umsizi uyamdinga umduduzi uyamdinga umoya engcwele phakathi kwempilo yakho ngoba kuyafika ukuxakeka mntaka baba kufike izimpi zishaye left and right ngeke wabona uNkulunkulu ngeke bakwazi ukumela izimpi ezobehlela haleluya Amen. uma bengenaye umoya ongcwele bazongihlubuka bangidelele bangithuke baye kwabanye onkulunkulu ukuze bahlale bakhonze mina ngeqiniso ngizobenzela umsizi ofana nabo ozohlala phakathi kwabo haleluya Amen. umoya engcwele bazalane umuntu wasezulwini haleluya akuwona nje umoya nje ovunguzayo ohamba namaphepha nodoti kodwa umuntu wasezulwini haleluya Amen. ingakho sikasho ukuthi wona sithi yena haleluya ngoba umuntu wasezulwini ohlala kumuntu phakathi umuntu osensitive ngendlela esimanga
umuntu obona ezihlakalweni bazalwane, umuntu wasezulwini, umuntu othatha imessage ezulwini ayilethe kumuntu emhlabeni. Haleluya. Umuntu ohamba ayengena phansi kwamanzi ayobuka ama-meeting abanjwa usathane eplanela abantwana bakaNkulunkulu. Umuntu okwazi ukubuka emkhathini mangabe behlangana ama-sathanisti kuhlelwa izinto kuplanwa ngempilo abantwana bakaNkulunkulu bese lethi imessage athi thandazani ngamandla ningayeki ngoba khona impi ehlelwayo emandleni obumnyama, umoya engcwele owazi zonke imfihlakalo okungekho ngapha okufihlekile phambi kwakhe. Umuntu wasezulwini. Amen. Haleluya. Amen. Inkosi uJesu yabona ukuthi akuhle ukuthi umuntu abedwa. Ukubona nje mangabe uwaxabana naye ukuthi kuba njani phakathi kwakho. Kuthi ngo-1 minute singaki izinto zaseGibhithe oyilahlayo oyikhumbulayo. Mangabe waxabana nomoya engcwele wathula kuwena. Ukucabanga ukhumbula bonke boyfriend wagijima nabo, ukhumbule intombi owunazo, ukhumbule yonke into, ukhumbule into oyilahlile, ikhumbule zonke. Uqale ubuke izinto engafanele uyibuke, uqale uthanda izinto zasezweni. Haleluya. Uthi manje ufunda iBhayibheli livele kubhore ngoba umfimile umoya kaNkulunkulu, umoya engcwele, umuntu wasezulwini. Amen. Haleluya. Kodwa mangabe umvumela umuntu wasezulwini ukuthi ahlale phakathi kwakho, abuse wonke amakhono enhliziyo yakho, umoya engcwele ukwenza libe mnandi lencwadi ukuyidla. Amen. Haleluya. Amen. Ukwenza ukuthi kube mnandi ukufunda iBhayibheli, kube mnandi ukudumisa uNkulunkulu, kube mnandi ukuthandaza, kube mnandi ukuhlala nabazalwane, kube mnandi kodwa umoya engcwele bakwamcima kuba kubi. Amen. Ohlala nabangcwele akube mnandi. Haleluya. Amen. Akube mnandi uthi ufunda iBhayibheli ingafundi kube umuntu phaqa. Uthi uyaqala uzama nengoma ezazimnandi mangabe usomhlobo nomoya engcwele uzikwazi zona zimbi manje sakubhora sengathi ungalalezi zasezweni. Ukhumbula ama-R&B, ukhumbula ama-hip hop, ukhumbula ama-piano, ukhumbula ama-deep house, ukhumbula amagqomu. Futhi kakhulu umuntu baseXabene nomoya engcwele umbona ngokuthanda amagqomu ngoba igqomu likhipha istress. Igqomu baseshaya kakhulu yabona khona into asuka ezala ukuzilapha kuyona. Haleluya. Kodwa kungalapheki kusho ukuthi negap enkulu evulekile. Bazalwane umuntu baXabene nomoya engcwele kuba negap evuleka enkulu phakathi kwabo. Amen. Bazalwane engalapheki ngalutho noma ungazama ipi entertain ubuka amamuva owathanda ungakholwa uthi yazama kwabo ama-scary movie, uthi yazama kwama-comedy kuvele kuyifanele. Amen. Haleluya. Bethi bahleka abangakazi babuza umoya engcwele nawe uzama ukuzenzisa uyihlekise kodwa uzwa ngathi ayihlangani ngoba umdimile umoya ongcwele phakathi kwakho. Haleluya. Wabona uNkulunkulu akuhle ukuthi umuntu abedwa. Haleluya. Wayibuka uNkulunkulu le ndaba athi ngeke akukwazi ukuthi abedwa. Ngoba uma eyedwa akazi ukungikhonza ngoba ngeke awabone amandla ami. Bazoqala bayofuna amanzi enkophomeni, bazowathandazela la bese bathi bathengisa ngama-fade water. Haleluya. Ngoba abanamoya engcwele baqale banama-oil ngaphandle babuye nawo la bathi bawathandazele bawathengise ngoba abanamoya engcwele. Bazoqala bahambe balande intambo bayiphothaphothe bayifake okhalweni bayifake ezandleni bayifake emqaleni ngoba abanamoya ongcwele egameni likaJesu Kristu. Bazoqala bafuna ulwazi oluhlukahlukile. Haleluya. Ukuze badukise abantwana bakaNkulunkulu ngoba abanamoya ongcwele. Kodwa umoya engcwele bangabe esekhona bazalwane uhlaba ahlikize yonke into eyisono. Konke abayalo umoya engcwele uyakorobha bazalwane egameni likaJesu. Umoya engcwele akakwazi ukuhlala nesono. Umoya engcwele noma kuthiwa isono busithanda kanjani uma sefikile wenza ukuthi isono usenyaye. Uma wena osenyanyayo kuyena umoya engcwele osenyanyayo. Umoya engcwele uyasinyanya isono. Umoya engcwele awanyanya abanyala. Haleluya bazalwane. Siba iphunga elibi isono.
uzwethina besithanda ugwayi kangaka usizwe sisho ngathi egwayi unuka kabi Amen. haleluya umoya ongcwele unukela kwabo ugwayi bese uthanda utshwala bothi uyabheka ubone ngabele ngiphalaza mangiphuza lento umoya ongcwele indlela obumnyanyisa ngayo utshwala haleluya bothi ukufeba bathi ubenza ukuthi ubongcwele nje engayifuna uzosinenkeneke into enyanyisayo umoya ongcwele akahlali nesono akahlali nesono haleluya akahlali nesono uthi ukade neboyfriend yakho kade negirlfriend yakho ethi bayisefikile umoya ongcwele bazalwane akutshela ukuthi hlukana namtshela siyekeni phelile indaba yethu haleluya uzwe kuba kuhlungu kancane enhlizweni Nkosi yami Nkosi akube ngisiza ngemali Nkosi akube ngisiza ngokuthi Nkosi ngokwenze njani akula angele kakhulu umoya ongcwele esho kakhulu hambe umtshela kuphelile amen haleluya amen haleluya oh bazalwane intombazane iye kumfana ikhala inyembezi ibanjwe umoya ongcwele haleluya amen iyomtshela ibhudi obekuhlanganisile mina nakuphelile haleluya athi umfana hey angenziwa kanjalo mina ngabe sukomile yini athi ngihlangane noJesu amen ngihlangane noJesu amen ngihlangane noJesu amen haleluya athi umfana ngenziwa kanjalo ngibulala ngibuma ngihlinze athi ngihlangane noJesu ngezokwenzayo ngihlangane noJesu haleluya odlulisa umuntu nesono haleluya uJesu bayisefikile udlukanisa umuntu nesono umoya ongcwele bayisefikile usiza umuntu haleluya ukuthi akwazi ukuziphatha ahambe ngomoya hayi ngenyama izinto zenyama obungathi uyithanda uyazishiya ngemoya ongcwele athi umpostoli Pawuli konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva haleluya sishaya indiva kukhona bazalwane haleluya sishazi ikhona izinto indiva sizishiye ithandeka zinjalo ngenxa kamoya ongcwele ziningi izinto ozishiyayo ngenxa kamoya ongcwele zishiwa nguwe awugijime utshela abantu ukuthi yekani ukuthi nokuthi indaba iqala kuwe umoya ongcwele asebenze kuwe ingakho ohlabelelayo athi bayiqale kimi imvuselelo ukuze iphumele nakubantu bayiqale kimi umuntu nomuntu akasholo yena ukuthi imvuselelo bayiqale kimi bayiqale kimi bayiqale kimi bayiqale kimi imvuselelo haleluya haleluya wabona uNkulunkulu ukuthi akukuhle akukuhle haleluya akukuhle ukuthi umuntu abedwa noma ngalifunda iBhayibheli aliqede haleluya azi incwadi kusukela kwiRevelation kusukela kwiGenesis to Revelation akwazi ukuchaza nga-1 ivesi azawacula amavesi kodwa uma engekho umoya ongcwele akukuhle phambi kaNkulunkulu amen noma wazi wonke amaculo esonto wazi yonke inhlobo yemculo wazi icilongo wazi ihlabelelo wazi yonke into kodwa uma engekho umoya ongcwele akukuhle uNkulunkulu nomuntu akashumayela kudilika izindaba ashumayele afugqoka amajazi anikezwe yonke ipromotion yomhlaba kodwa uma umoya ongcwele engekho bangela uNkulunkulu umsindo haleluya haleluya amen akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa akulunganga phambi kaNkulunkulu uJesu wayibona le ndaba ukuthi akulungile ukuthi umuntu abe yedwa ngoba umuntu mayedwa bazalwane uyingozi umuntu emhlabeni bazalwane uyingozi obona nje ubashaya igubhu kanjena bakhanukelana bodwa amen haleluya uthi kuyakhonza umfundisi omila phambili ubuka amakhosikazi abantu bona kufanele ukuthi ngabafazi bakhe ekhona wakho unkosikazi ubuka emantombazana akhona buka intombi zakhe okufanele ajole naye akagcina ukuyibuka emva kwalokho baphuma inkonzo uyojona nazo uyolana nazo haleluya ngoba khona ongekho phakathi kwakhe khona oshodayo ingakho uNkulunkulu wabona akukuhle ukuthi babe bodwa abantu emhlabeni haleluya ngoba uma bebodwa kulula badukiswa uSathane haleluya umuntu ongenayo umoya ongcwele bazalwane ukholwa yiyo yonke into
eqhamuka nomoya. Haleluya. Yonke into eqhamuka nomoya ukholwa iyona. Makuthiwa kubhekwa lena uyakhona. Makuthiwa kubheka lena uyakhona. Makuthiwa kiwa le uyakhona ngoba uhamba nemimoya. Akahambi nomoya ongcwele. Haleluya. Amen. Akahambi nomoya ongcwele kaJesu. Ngoba nezinyanga lezi insuku ithi umoya engcwele uthi, umoya engcwele uthi, umoya engcwele uthi. Haleluya. Amen. Kodwa umoya ongcwele kaJesu Kristu umuntu wasezulwini. Haleluya. Amen. Ohlala kumuntu bazalwane. Ukuthi ingubo isemnandi ebusuku akuthinte. Athi vuka uthandaze. He bazalwane. Uvuke ngathi yochama wesisikhathi. Haleluya. Amen. Uthi ufuna ukulala athi akwazi. Qale edolweni. Yeah. Sothi ayasha amakhaza abazalwane. Nkosi. Uthi ufuna ukulala athi ugeke. Qale edolweni. Yeah. Haleluya. Amen. Uthandaze fast uthi uyaphuthuma ukuthi ugcina useshilo. Uphuthume engutsheni athi awuqedanga. Yeah. Ubeka. Haleluya. Uthandaze use ku right bese uyolala. Uthi uyalala athi akubheke iBhayibheli. Bazalwane. Angalandaba nabuthongo bakho ngalolanga ufuna ukuhlala nawe. Ake axoxe nawe, ake akhe wena akwenze. Haleluya. Akwenzele abantu bakhe. Okusafanele uye kubona. Haleluya. Amen. Uthi uyagoloza athi funda iBhayibheli akhombe izwi. Kumele ulifunde, uthi uyalifunda ubone ngathi alichazi lutho. Kanti yena uyazi liyachaza. Haleluya. Amen. Ulidle kube ngathi akwenzakalanga lutho. Kuyothi ngelinye ilanga ufike impi phezu kwempilo yakho. Uvukelwe izimpi zendlela. Ngoba le ndlela inezimpi. Sithi mazikuvukela izimpi bese umoya engcwele enyakaza phakathi kwakho akukhumbuze izwi. Haleluya. Amen. Ayikade akunike lona ngaleli langa awakuvusa ngalo wathi ukuthandaza. Leli vesi kube lona elikunika amandla okudabula kulempi obhekene nayo. Haleluya. Amen. Ulihoshe libe inkemba ezokusiza empini endleleni. Haleluya. Amen. Utholakala usuthi nginqobile ngegama lika Jesu. Uthi baba ngiyabonga ngothando lwakho egameni lika Jesu Kristu ukuthi singabanqobi phezulu kwabanqobi. Haleluya. Uzokala udlula esimeni bazalwane. Haleluya. Kusho wena uzisho phakathi kwakho uthi ungesabi ngokuba nginawe. Kusho wena phakathi kwakho. Haleluya. Uzwe into esho njalo phakathi kwakho uthi bathi uyofunda Isaiah 41 verse number 10 ulifice likhona lelo vesi ngoba wayekunikile uNkulunkulu ukuthi bayihlangu sakho endleleni. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So manje ambonza umsizi lona esimdingayo. Umuntu nomuntu yamdinga umoya engcwele phakathi kwakho. Amen. Umoya engcwele mayengekho phakathi kwakho uzohamba ehlathini. Umoya engcwele mayengekho phakathi kwakho uyongena emgodini kaSathane. Amen. Haleluya. Amen. Wabona uNkulunkulu akuhle ukuthi umuntu abedwa. Haleluya. Amen. Ngiyacela sivule lapho kwaseRoma chapter number 12 verse number 1. Roma chapter number 12 verse number 1. KwabaseRoma chapter number 12 verse 1. Isihloko sithi ubomi obutsha. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngeemfemfe zikaThixo ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni. Kanjalo ningamilisi okweliphakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Amen. Ngakho sidinga umoya engcwele kule nkonzo yokunikela imizimba yethu. Ngaphandle kamoya engcwele ngeke. Haleluya. Siyamdinga umoya engcwele bazalwane. Haleluya. Amen. Futhi ungazenzisi ukasomamukela umoya engcwele ngamukelayo. Haleluya. Mongamukela umoya engcwele kumele uvele cha ngamukela umoya engcwele yamdinga. Haleluya. Amen. Ukuze umoya engcwele akusize.
ngoba uyophila impilo yokunqotshwa njalo isitha. Uma uzogijima uthi umoya engcwele asinina umoya engcwele mina umoya engcwele utshela yonke into. Kodwa thina sizomangala phela sekubona ukidakide sonke nesonto. Haleluya. Kidakide sonke nje njalo isono nje uvuka phansi ugothulini njalo nje. Sizomangala cha usho kanjani somakeleni. Haleluya. Ngoba yena uma ngabe esefikile phezulu kwempilo yakho ukufundisa ukugcina konke uJesu ayale ngakho. Haleluya. Amen. Yena ukufundisa ukwenza intando kaNkulunkulu. Yena ukufundisa bonke bazalwane umoya ongcwele. Haleluya. Ngakho siyamdinga silebandla umoya ongcwele. Usabona nje ebandleni kusekhona abanenhliziyo ezincane abacasukela naye bona ufuna ukuba nangeqhupha ingoba uyashoda. Uma esekhona utshala uthando kule ndawo le. Haleluya. Amen. Kuba nothando olufaka uyena kule ndawo la enhlizweni. Akunikeze uthando enhlizweni. Uthi uhamba nje kufuthi uthando enhlizweni yakho. Haleluya. Amen. Ethi umuntu ekwenza into embi uzwe into ufuna ukuvuka umuntu omdala bese yakubamba phansi enhlizweni yakho. Uthi akwenziwa kanje. Amen. Amen. Uthi umuntu ekugcobile ngamazwi athile usikhonteza kalayo. Uthi uma usathane mayinika izwi bele umphendule ngalo ongamshaya phela unyaka ongegula. Athi umoya engcwele ungayenzi lonto le. Ungayenzi lonto le. Amen bazalwane. Amen. Ngoba bazalwane umuntu mangabe esembethwa amandla amoya engcwele masengena amandla amoya engcwele. Kubantu abangamamukela ngomoya engcwele kuba ngathi umuntu oyisilinyana odelelekile. Haleluya. Kuba ngathi udelelekile ukuthi akakwazi ukusithethela yena. Kanti hey bazalwane uyakwazi. Omunye umuntu la kunabantu ukuthi babangababulali bazalwane. Wayekwazi uklasa imithi athubela umuthi oshaya umuntu. Amen bazalwane. Amen. Kodwa masebanjwa amandla kamoya engcwele ife yonke le yanto la ukuthi wayobanje. Ayibulala umoya engcwele akushintshe ube njengomntwana. Ngoba ezulwini kungena abantu abanjengabantwana. Umuntu aphilise umntwana uze angene embusweni kaNkulunkulu. Manje umoya engcwele usifundisa ukuba ngabantwana. Uze umuntu jabula lelizwe alikhiphile engiyagula. Amen. Athi umoya engcwele ungenzi lutho. Uyothandaza. Uzoba right. Uthi uyaqala uyathandaza vela kushushuzela eceleni umoya engcwele athi khuleka. Uzobuya manje kwamnandi uzoqhuba ukuthando phakathi kwabo. Wayena lo muntu lobede kulimaza umhawukele Nkosi yami. Engathi wamsindisa. La emthandazo siyamthandazela futhi yena. Bazalwane. Usuyamthandazela Nkosi uJesu msize naye Nkosi yami mntwana wabantu asindiswe ngemhlwithi emandleni ebumnyama. Oh Nkosi yami umoya engcwele osifundisa kanjalo. Haleluya. Umuntu wenyama ufuna ukuziphindiselela. Haleluya. Ingakho nasezweni mawuzokhona ukukhona lokuthathayo nawe awufuna umuntu ukuthi ubuyisele back kuyena. Haleluya. Mawuhleka zibhobo uthi back to the sender. Haleluya. Kodwa umoya engcwele uyasifundisa. Haleluya. Uyasifundisa ukuthanda abantu. Haleluya. Angithi Nkosi uJesu bangabe sibethelwe sebayizisa ubuhlungu ithi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amen bazalwane. Sebemzuse ubuhlungu Stefan bamkhanda ngamatshe. Haleluya. Egcwele umoya engcwele. Egcwele umoya engcwele. Akasho ukuthi baba yehlisa umlilo baqalekise. Kodwa wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Haleluya bazalwane. Thina asibizi inqalekiso. Thina siyabusisa. Haleluya. Noma sumazi umphakathi ukuthi uyathakatha awumqalekisi kodwa uyambusisa umfisela ukuthi asindiswe. Haleluya. Lokhu umuntu wenyama akakwazi ukwenza kodwa umoya engcwele. Umoya engcwele. Umoya engcwele. Umoya engcwele. Uyena bazalwane. Uyena bazalwane. Uyena bazalwane. Uyena bazalwane. Uyena osifundisayo. Uyena ohlala kithi.
noma subona umfanyana omncane edelela ubonke ngavela umhlabe ngempama ayoshaya kude akubamba umoya engcwele. Haleluya. Akukhuze bazalwane, akukhuze uzihlisi yashisa ngabe ngiyayibuyisela ngeyiqupha, kodwa umoya engcwele abambe isandla sakho akubambe athi abangabami ababuyiseli okubi. Haleluya. Kodwa abangabami babuyisela okuhle kokubi. Haleluya. Amen. Uzathuma isitha sakho sifika kwesilambile sifuna ukudla somile. Hayi ungamkhumbuzi izono zakhe, ungamkhumbuzi ungambuza wayenzelana ukuthi nokuthi. Haleluya. Kodwa omele ukwenze sinike ukudla sidle. Amen. Isitha sakho. Umuntu ongafuni, umuntu okuhlambalazayo, umuntu okukhuluma ngabi bantu, umuntu ongafuni abe khona. Haleluya. Kodwa bayisefike kuwe elambile muphe ukudla adle bazalwane, bese umphuzisa amanzi aphuze. Uthi ngokwenze njalo uyokuba ufumbela amalahle phezu kwakhe. Haleluya. Haleluya. Umshiya nemibuso amalahle aba yimibuso kumuntu ngoba ngamenza into embi. Yini enze into enhle kangaka kimi? Mhlawumbe naye ngomusa kaNkulunkulu avele aguquke kokubi bese ezwakala ekhuluma kahle ey'theni zakhe ezinye athi hayi lo muntu indlela besimbheka akayona lento ebesiyicabanga, kodwa umuntu olungileyo kaJehova lo. Haleluya. Something umoya engcwele. Wabona uJehova ukuthi akukuhle ukuthi umuntu abedwa, umuntu abe inyama. Amen. Haleluya. Wabuka uNkulunkulu mayenyama kanje ngisho ngamnika umthetho ngiyakwazi kubamba. uNkulunkulu wabanika umthetho abantwana bakaIsrayeli ngoMoses, wabanika imithetho ehlukahlukile kodwa babehluleka ukuyigcina ngoba babebodwa. Haleluya. Amen. Bahamba nemithetho. Haleluya. Banamathele ekutheni bamangalele abantu abaphambana nomthetho bona babangawugcina umthetho. Iqembu labaFarisi lavela lapho. Haleluya. Bazenza abantu engathi bangcwele engathi bamkhonza ngayo yonke indlela uNkulunkulu kanti lutho abamkhonzi ngayo yonke indlela uNkulunkulu. uJesu wafika wabadalula ukuthi nina ninamanga nabaFarisi ningabaqamba imbanga aniphili into enibonakala liyona phambi kwamehla abantu. Haleluya. Wabeka inhliziyo zabo, wabona igcwele izibozi, wabona inhliziyo zabo zingamathuna, wabona bafile enhlizweni zabo begqoke kahle kodwa befile ezinhlizweni zabo bengaqoleli, bengakwazi ukubekezela, benamagugu, benezondo, begcwele ukuphika, begcwele amanyala, begcwele inkohliso, begcwele ukweba, begcwele amanga. Kodwa uJesu wafika wabadalula egameni kaJesu Kristu. Wabona uBaba ukuthi akukuhle ukuthi umuntu abeyedwa. Amen. Akukuhle bazalwane, akukuhle ukuthi umuntu abeyedwa. Ubani nobani umoya engcwele, siyamdinga umoya engcwele kule ndlela ukuze le ndlela sihambe kahle. Siyamdinga umoya engcwele bazalwane. Isikhathi esifika kuso isikhathi esinzima. Haleluya. Isikhathi lasidinga khona ukuhamba nomoya engcwele okuyena ozositshela konke egameni likaJesu, ozosipha amandla okumelana zonke izimpi. Bazalwane, yonke into uSathane ayiplanayo njengamanje umoya engcwele uyibeke uBaba. Haleluya. Yonke into eplanwayo ebandleni obumnyama isibekwe obala. Sesiyazi ukuthi eka-Antichrist. Haleluya. Umoya engcwele asivezela futhi umoya engcwele uyena ozosipha
indlela yokuphila. Haleluya. Ngoba umoya engcwele umuntu wasezulwini, uyena owayekhona kuvulwa indlela ehlane lapho ulwandle lwaluvaleke khona iza impi kaFaro ukuzobaqeda abantwana baka-Israyeli. Kodwa umoya engcwele uNkulunkulu ezulwini waluvula ulwandle, bahamba emhlabathini omileyo bawelela ngaphesheya. Kanjalo bazalwane, uNkulunkulu wethu uzoyivula indlela ehlane noma amadevil weshifa angaplana ini ngathi silibandla likaNkulunkulu. Kodwa umoya engcwele uzoyivula indlela, uzoyivula indlela, uzoyivula indlela. Haleluya. Uzoyivula indlela. Haleluya. Ngakho thina singesabi, singesabi lutho bazalwane. Ungasabi mntaka baba, okwakho ukwenza ubudlelwano nobuhle nomoya engcwele. Haleluya. Iba nobudlelwano obuhle nomoya engcwele. Ibandla lebephansi thandaza egameni kaJesu.